Mademoiselle. Mbwira ni cye kibazo. Ako wagakobwa uri muzima cyangwa? Jesse. Shawe munsi no kuri nagusanga. Bereke. Usko wagira no gwe tuganiri. Sure. Gende kubyishimira pe. Shabuze ubwa mbere tugihuje. Uvuga neza uzagenda gutyo numvuga tutazijya tunamwe. Kuri ako sigaye bikunda cyane kubwira butako. Wow. Noneho sinzi uko usigaye bigenze. Umva birandenze umva niwe nahora mpitamo mbere y'ibindi byose. Really? Yeah. What a sensitive wow. I really like the way you say that. Sinimba aruko bimeze se. Waretse nkagira no mujyana for lunch and then we enjoy a little we have. Lunch? Yes. Can we go? Yeah, okay. Just come with me. Mademoiselle. Bite se bituguru. Ibintu by'urukundo uvuga ushaka gusoma Bruno. Bruno twavugana amasegonda make. Okay. Go ahead. Bruno. Karame. Nyine Kutavuga bimeze bite? Bruno. Mbwira ni cye kibazo. Ako wagakobwa uri muzima cyangwa? Ako ubundi kankubazi uje aha ngaha ubona ari wenyine Bruno. Namubonaga bari kumwe. Ubundi ugira mu mutwe hazima cyangwa? Ubundi urareba cyangwa? Bitch nka Bruno reka ni bitch tugende.